Chandrakanta Terang, President of ESDC Central Committee. Sri Chandrakanta Terang, President of ESDC Central Committee, alang lipansi station nga chopaben, karbi pohoben, karchoji pansi choning rido. Alam ni Hello Sri Prataniti. Hello. La si ilityo nga panelist non stage na kanang liiket lo. La si non laki. Ilityo nga moderator Sri Chandra Singh Rompi Hansen abor puponik lo. Choro lo. Aprang si Northeast Karbi Life Ahin Pen Pini Bangso Karden Long Conclave 3.0 long Nang Chitong Pong Nila Tumaluhi Aman Pen Kachupapon Panelist Bang Ner Kepto Nonomat Bang Hini Nang Chitong Nundela Bang Trok Nang Chitong Nuniktang lo Lasi Alang Litumapan Kurban Tupa Jerno Tapen Pini La Bangso Karden Long Conclave 3.0 La Bangso Apaha kita impon lagi solar project lapen border issue, lapang so issue aku tak cerok to karat tu, lapen kapre kelong, manpeng kido, arpu kido abang pudon itu, nanti itu lapang so aku tak RDGP pen, dak nang sitong dono kot kecengsi, lapang so konklep cingki cetan pan cengci apang nanti itu mapan putot, Northeast Karbi Life nanti itu mapan korban tu pajerik lah. Tangte, ini tum bang ini panelis dolan, EPSLC pen kecapapon, mepu jai gatar, lapen Karbi lo Charlie asong lo mepu merchant tu, bang ini bang tu mojong si bang, lo tangte alang itu mapan putot kan tum karne bang, dengpon po, sita me ini tum korban hok hepin pen, apor bang ini tum RDP vek nengji po sili tum minute engkoi, lihat data pipu sita me putot mampan ceng pon tu lo na, pader wo elo, lasi kecengsi, neli arju pon itu. Labangso apaha ephatwan apaha ban kenali tum kado wita chinilo dak solar project lapen Karbi Anglong border issue Karbi Anglong along non amat soluk sodak mate major issue ake them nai akisung mate alam the lotang te solar project ta isilo lapen border la sike cheng sia bangke nili tumahin pen lam the arju dia plan nang litum pen silam the arju ponti panili bori konpo ke cheng si nili JCCPA pen convener nak chitong don coursing jalan nak hai nang lipan si nang li solar project la pen border issue putak ke cheng si nang li lam the kopi si nang li paklan to nang lipan sa por pi ponik lo border alam bolo ke Karbi Anglong boundary ke apang well defined 1951 basic kalau dak ke plak peme tu aku ya hote macam kalau bang suat teng si donang pu lah ini tu mapan mana di putang tu lapen councilors or kita me along mailong kita pu bang so Karbi Anglong norm 10,434 square kilometer so ang ke denglim kita me yang badia kita ne la puo panda pipe la puo panda pipe la si neli tumpen ki puji ke la Karbi Anglong a boundary bang ke 1951 halabang so ka define ateng si donang bo halai lo Karbi Anglong along le la so teng si donang la pena pike solar project ko bang ke solar project along kita ne nili tumbang ke JCCPA penkela non 18,000 bighah chiri suri krena cap along ne kitia along bang ke chedon ni ka chedon unde dim pangela lo 2016 aningkan kita nang tulong siner long lang lo te thailand hala bang so kita government of India tum sida solar project ka encourage ke westland ke doa dim si encourage hala so yo si do ne Westland pulo te kupiloma chutikino chonghoino yola sonalong le ajosi tegnang lasi non 18,000 bighas ki piji ke lake Westland kali lasi la bangso butha ka bangke da ka bangke nili tunke chedon nunde pusi
Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council Asia make hai bunda memorandum e pakilo ke hala short cancel nilitum Spain mangen onda ke Croatia di mang land lo so wasteland kali la ke cultivable land, fertile land, la pen Ladakh nilitum din ke damde lang de mas ita birta pu gelama te make rong krehini ke affect ji la pen ke la so rong krehini affect lo bulote hala dak la so kang thu la hut la tu pan kona lo rong pa chu kim thu po koson lo rong pa chu kim thu po koson lo he ma rit ka pe long thu po la hui ka dok ka velam council pen pinyar diam tu ka me klar chen thang lam ave la pen ke la so ti si ni tum mang ke la bang che don dun pe no Chorek lo keceng si alam the JCCPA container terang sang hutan apa sini lo non puthok ne di SDC ami phu Chandrakant terang ke hai nang lin hin pencil bang so solar project apan border issue puthak lam thi si keceng si alam the karju konek to to abang si ke untuk se hin dan untuk ham only to notice ka delight ain bana jang aju ha esmet ke ka yatum supo sibang ke border ata huya hoy solar project asu dunia putha pangrom pet pen si chingwai ni mate pin khan tin la bisi do ma bisi tu man ko thalo sa apang silang tu man churu patullo that is solar project lapan border issue lahini tame kasemet inside apa medo bulotan te kasemet tu chinang gi lamang ge tu solar project la ni ko solar project moni tu civilization is there thak bange is to fight against the nature na je song kan se pinian science and technology akai bang lo non just met karya tu majung jungi betanga puta ni jalan dam ni ting sai dam puta tante ili tu civilization ili tu maka tu ko an tu dam ko an bak pe prang lo ko an ko swang deng an tu dam just met bangke ami jar mer manglai tu educational loge chale hin puno ko an dolo literacy percentage ko an dolo economy ka puta jo kama puta non rural economy ka puta ko an ili tu chahar japun lo ili tum China ben punai Japan ben punai kado itu cihat Japun ma even India lo nangi hapu Punjab punai Haryana punai harasa isi bala India lo elong wera India lo sita ili tum kacing thura mulang down pun datang tai ili tum science and technology punai kecu tu kia him punai jap orang itu make modern itu technology asal technology ke ili tum long ke abe na namun non antak mobile cultivation la kaina dil tasilandam ke pulau te educational lapel landam pulau tam ili tum roma choka ambang totally devastated abe pilo in the rural economy bange lason tharsi one tum tribal but the basic rights ko kilo itum rights bange land forest and water longle pita kita me nong longle la mangi border kuno nonga solar project kuno 18,000 along menandem mang 18,000 bighas plus menandem get 20,000 bighas along wherever it is long labor ke people like central government you see a project mate a policy si elpo kasi si menji pulo kasi ke thenai bang India bang har Rajasthan of situ 2,600 something megawatt kasi da ba ita mo kona megawatt pun ni chini de tala so megawatt hi landam lo pulo kan te kasi me ne dike phire dam nai bang radiation ba semarte lo pulonte ko an amitara ko rar tun tam tiklas tun land rise tun dam loi ma dam long lema atel la ke radiation pina kasi menangan la so restricted area lahai menangan biji pendang lo ka do ko we kasi no por ke education ni puno tuma raj puno land utha puno lang utha puno asam tir mo dai tun no putala bang so phun pe dai tun so raj long lela lasi la so jonge la ni tum non ki do atanda langroi langjing pen kublia re tenglo ko ngo ka bia tuma ali du tengong ge abe langkang numlo ali kan no tum tengong ge laya news tengong gi lasi no ka hindan ne smart de blog de ile tum karbeng lo aso arare tum jasmer bang locality tum ko an araj longi lapen
Popular condition tu mah, terms and condition pola tu nota di kunci ni. Mungkin kau ada panel ni, mana ke bidat pun ni. Lalu apa cakap terms and condition lah something yang Karbiang Long ada tu economic, jadi socially, or ali duji mah, sebenarnya ke surrounding lah pen as a whole Karbiang Long. Acai nama pidan tak pangreng kuat. Aculang mung tot poma ada hir kondison thasi mung kesemar kan ada son ko. To masuk. Antara yang son ko. Lasit nili tum pu bangke da semer bangke livelihood instead of that Karbiang Long langroi to peak. Dok mokal da cheng mati pisi pa bedel lo. Ala longni long da ke cheng ko pu mena lo lahai ta gitu hydroelectrical project da ko an lo. Klem mung da me self sufficient do. Te po hitame da semer bangke no laso commercialization of power, electric power, lots of commercialization and not campaign. Sila ko anan ni duji ma wei mara soba still in the dark. That was really continuing. Pati hekpen apor to twitch. Nala da sila bangke lai ni da no ko ba ni to dam tekte la bangke plus let them convince us. Ni to mana convince kade da chiko ikle ni ba me mati nan convince da hai. Convince no. Nata job la border jasper ke border lang doang border lang walang ti po ting oni itu masalah LCC कैसे apply करने हर किसी चला ना जैसे CPF मतलब इनको चलाना LCC कैसे पे non ani itu botai kre follow memorandum pitang botai kre follow anti agreement avelan 29 March itu agreement avelan MOU itu avelan central government Assam government bong harus apa sih ni itu mungkin batai chief minister ke bang, kunoi council lah malah CM an kunoi anti apa Delhi long tak ni itu through DC ni itu metha mata dam put le ni itu menangan border apa ni itu tidak mu, nasi ni itu mungkin ada ibuaya teng orang bangke 1951 ala so teng itu notification teng border notification teng hal so teng masih lembaga ada ঠিক নাই aja thiblo la pena so te musi kroy lagi so sini tu give and take as in term ke basic India government ahin pen MOU ku chatok ba Meghalaya la pen Assam bang itu la MOU ku chatok kasi la give and take tu so give and take give si orang muda mati take So nama ke nali pam puton apor nali no. Lalu sebenarnya bangke kantong lo lah so kita give and take pena kita gas pena sini tu bangke song lo pena kita itu lo orna ta dopi lo lah so kita bangke kiciwa bangke pacini proni tu bangke lalu sekarang bangke ya 51 itu notification lo also notification border notification harus ada yang tu bangke kicu naik bukan itu kita me song bang lo pena so kicu naik itu bangke tu Choro lo ke non putot labangso Karbiang Long kalau lahori jam no solar project kepang di ponji tapi border issue putar keceng si alam the nili karjupon kantung Mebu Tribal People's Confederation Assam ani poholi ram terang ke nang lin pense keceng si nang lilam the arjupon itu solar project punon ba border punon ibol itu mata itnang ko Matha imen bawa theng bagi itu melongli alam tu. Solar project kita ada itu melongli si enko. Kasi ko an laso lalu lagi empen itu marat. Karbiang lo arat karbiang ke tu ana linoi. Lapen kana hok dei ba. Lalu som. Pen border pakai kita mon nai lo ngi la hok ke border pakai lake. Itu longli ba pan pi ore de ka wi la. Non solar project bangke lake actually la Prime Minister is a scheme do, laso scheme itu yang kita bahas. Lasin orang pakai global lah, hari mana pun energy pakai nanti sustainable energy ni. Sustainable pun nanti coal pakai UP pakai power gen po, laso orang kasi even hydroelectric itu power po best untuk kita think pen, pakai solar ni. Wind energy do, actually wind energy is best. Wind energy is best loh, mana cost effective loh lah pen pollution pe ni suke, awi pin kutle tu dah wind energy pun. Contoh apa solar project? Solar project ke bang, la bangke Karbiarat tumhan, Karbiang Longarat tumhan, ada kapedu unai, bukan yang iklan kali, la bang tidak sih. Karbiang Longarat tumhan kapedu unai, pulote kapedu unai, pulote langkir project ke cok. Longi lo kedu cok ha dikru lo tanah ni penta asal asal dari door flugi. Namanya, nona bangke all India lah ada ini itu.
इलेक्ट्रिसिटी के माने डाक पर हा लोगों पे स्टेशन हरा पर हटा इवन हम बिहार यूपी के पिलिकु लपान उ नको हला है फान ला बागे इल्तु फान के लाहा का पिले ना तो सी बितु ngedi kapre kapre ara to banta ngedi ya le pidu noti la bang pile no na bang kelang dam ni bang la ko hello la 1000 megawatt ko 1000 megawatt means 1 gigawatt 1 gigawatt kan 4000 crore la chip bisara kaya na sa teng dei 4,000 crore 80,000 bighas. Actually, expert must not be a thing among them. You see 1 gigawatt to law, 1,000 megawatt is not there, not even among 18,000 bighas. Actually, into much near thing among them, ICCA has a minimum 4,000 hectares. ICCA 1,000 megawatt, 4,000 hectares. Non that among 80,000 bighas banke, it comes to 2,408 hectares. 2,408 hectares. So export at can get anything banke. Lasso 1,000 megawatt it Panamata actually minimum 4,000 hectares. Then maximum banke 16,500 hectares. Lastly, non can get or 18,000 bighas banke. Then I can take a budget, but I can Young a hot 1,000 megawatt on the happen power policy. Love us. Lapan. La so banke isi alam do da la banke la pen ko pilo mo lai ngi 18,000 bighas ko ko an ma long le ti ti no tu la pen no la ate banke la ke ground long ki do ya la solar panel le la solar panel mo ke long le thati di nge long le thati do lo pro da ka ba jat ta ki long ti no da ko la ba jat ti ki do da la pen la 18,000 also solar panel ke do job ke di ko ala long ni 18,000 bighas la ke lasi expert tum global expert tum kamiya ting bagel hano best ke langroy tha gujarat klem do dobom no gujarat narbada power narbada sarovar project usi do also canal taxi la solar panel ho ko do ama Alang lang dambong mo lang hak si gitu mati so panel mo kate kasi solar energy long bom lo lang dambong mo kasi kape ke sundan dambong kasi coba tayo ni pulo la ke ni pulo bro puto ro lang pia ro long klemo ko pilia ro long klemo kolong ro long klemo kate klem ni lapen ako do tulang la bangke la solar panel mo ka bangke green field or brown field not my green field man thinking different with that brownfield is ya concept brownfield per concept magala pelo ye ke utkan tangabi mane akan brang Filipina factory dono Filipina sungson dono mone utkan bu aso brownfield aso brownfield bangke da kandelo ta nani na Filipina factory do no hala deithor long le is plan do mati kala klem ni ado utkan bu ke khali long le Asam lo nanda pulote jagiro bemar mil ke dulu, jogi ko pa bemar mil ke dulu. Asal dah sugar mil be muka ko, hal hal tak lagi. Ada already ada bangke, mana along ni entang. Kasi hal ada klaim bosan ke, ni uji problem. Kasi ni pudai tu bangke, la ini tu putok hati pahami sih, solat itu. Ane kita uji, cuma kasih sendiri. Lapen, lain klaim bangke yang putang teh dah bangke hazard sih. Son kasi kahit no kasi sa son bukuyi la son mo bangke mula so solar panel mo ka ba pi bangke mesi mo ka kuning pangsami ta lang pigi lang na ye bangke mo lang kal putte ground up la pen la so bangke la ke CSP plans mo ka pantsi kuda mo bangke la so bangke mo ako la dapen ako sa kape system no lang mana lah kamu prote, kalau dry cooling, lang penggal, kapang sami pan dry cooling tu bangta, lah bangke, mana 100 degree Fahrenheit kan pilih mana, that is 37.77 degree Celsius pilih sih panggil bang sami, depan energi ni, lapen dah bangke ada ke hazards tu, terus hazards kan mau bangke la long le buji jadi asal social degradation kudu poja to erosion nang kudu po expert tum ka study at pen kudu ta te da bangke isi pathogen kudu mati doctor tum ji po doctor ji pathogens
Pathogen long nang leta. Pathogen nang leta ke gastrointestinal ko bomar do yi. Lapen pneumonia nang do yi, lapen leprosy. Study katadi tan hormon lagi lahai de klem no lahai bang ke nang ba. Lasi lahai bang dapat kan mimi. Heavy metals ke do we to lagi. Lapen la sobi bang ke ninkan ko ra fan si la so penel do. La sobi ko mar ni. La ke war bang to bhari problem. To na so bang ni lipat mo nai api ni ni mo no bang ke Bora pun ada bangkai kan cetam pun ini semua webon itu je kalau dia bang dokter, ya, lah, hokan longnya pelan, British aku dah bangkai cuma long segitu, British aku ni, modal asal orang rumah, British aku administrative convenience aja ini sih, ada hokan longnya bangkai kasih Unity Hills, ada ke Dongong District, ada ke Sixth, ada hal tu bangkai Unity Hills kita apa kerja yang long kita pian Lasi, api bangkai aku semar tunang kau lah, sosial kerja semar tunggu dah bangkai lagi, ini kan mikir nak cari sebab. Lasi lah bangkai very clear cut, demarcation is very clear, very constitutional, very legal. Non legal bangkai, dah komalan dia lahai, itu malong ni nangi ni ko Meghalaya sor. Government ni je mah, Meghalaya government look ni je. Wait, there is no evidence. Meghalaya government na hingken lahai ke itu malong ni pun jekan ni. Konrad Sangma statement more than that. Konrad Sangma statement kan ye bangke dispute do cibongsa. Dispute do cibongsa. Dispute do kalau korang dispute no dalam peklan tak. Even deputy chief minister ka sang bola deputy chief minister ke bang inu dia khasi muni. Alang ipo bangda hapua sor ke hurisai no cibong do. Dispute do, conflict do. Border ko dapat pilang tu ni. Athe bangke mo beri promotion Ala 1951 kan la EADR 3151 13 April 1951 there's a notification. La notification bang klang pamil lo lapen very interesting la bangke census of India 1961 la so census book lo do. Lapen interesting la so census book ahem book na ko lo kado ke la bangke EH Pakentin he is a Khasi IAS officer. Khasi IAS officer berhendak tok tekan untuk lo dak pendak angke lake bikin his. Pela so bit dispute we. Awe yo ini si hala so hut Khasi MLA do Khasi minister do Khasi council do so hanga dispute we. Awe yo ini si 1969 ini kan autonomous state of Meghalaya pukul bang hang na pudunde 71 ini kan full fledged Meghalaya state ke lo hang punde. Lasi la bangke ahok pera bangke lake kadang area tu mana munitum kejam keluar dalam tu lasi lah bangke itu mungkin udah nih ni dak nih lagi dah di 10 le kecil bohong tu dah 20 tu dah kepto lagi pangsam dah bonta ahoy aku fikir bangke kecil bohong we Chok choro lo ke putar tani long bantu po or tempen kecing si alam the karju pon tukang tum non lake just a minute la horizontal long solar project kepang ni ponji ko putak pendang an adak aradatung ke kroikri ajo kaci song mate press meet kami sita metek ponlong dong lapen non pitu ban froket haladak locality tu mate hadak arada tu siam sarlong dam se haladak si bibek nang ji buka chun ngi la poson pendaan alam ki dopok mate laban so putak kuri saya son se dopok lo la laban so putak solar project karbeng long long 18,000 because APDC like a private sector kan 18,000 because along like a big pan solar project ki biapu thak KSF and copy stand no so tan ni emergent ko khai pan sin ni no apor tilo lapen alang ni pan lam the arjun pon pe apran ilitum man peng ki do ka bi poho tak pen man peng ki paphang je pan choning dilo alang ni side sirian mo pan ase tong do pot ni litum chorolo pakan atum dilo salan APSL sia tilpia melo abepu jaya ka tharsa alang ni fansi tabe ka bipo hoi tak pen man peng ki pije fansi apor tren poniklo choro lo tangte non uthot laman so lam the kicing sia lam the ni kese ame ko merjeng ko fansi apor poniklo Jasabet per notice ka live atuhan dilman na chok hapon abang so panel discussion mo at job kachuro pajolo la solar project alama gal bolo jekola dak soni son thom alam kema thadam ning do atema solar project lo akimi
anak tadu kain nona tadu mon kain nona dan anak si kudam po jasame pen bangke displacement peladak amune ton displacement po do dan aja pemake ametang long lake pata we joine alang letum kacip kere do ko nil to long leta tam na so nil tum han ta group ni atum bangke banglo na ci way piduli ko isi ko tum bangke long le pata we amagasi na nil tum han long le pata han bangke na ci kipidu nangji ampen ardudulo solar project ko da bi nei ma binang ne alang litum bangke bida chok thang lang we isi ko bangala pulo alang litum bangke ke bangke nil tum dapen dam lo pulo te ke do thai ne long le kaprek ya velu tasi nitum kunalo tampo tasi naso phan bangke nil tum phan kaprek adim bang nang sik binang ji nil tum phan terek ya pra khala bangso alam kini nak lang si not just ben pudam lo pulo te solar project esi renewable energy pinak khala bangke ilum ka akimi pudasi pudami sidame isi bang ma thadam lo pulong te la longle bang kina u do ko solar farm ipuno pulong te longle bang pena anam ju kasi la bang so along le kita ma bang ke ko ansi khalada pada habitation lo gedo ini tuma munir atau ko ansi hempar ji hempar pe la pen la bang so a question isi bang ko je la bang so project man pen council pe puno Karbiang long rat kupilo ale do ko anlo ale longji khla bangke a hokpe bangke lamthe bangke paklar da asonte ku banglo ka do beta chini ko nei athema ke me ahi na nata do ke no nata do ile to munthi pa meaning la bang so project ta bangke chingwai chingsai pen bangsi step bangke densi kimi ku bangsi ni ba pudamji kasi chingwai chingsai ave puno te la songsi misunderstandings da dobong po cebong irap tot po lili pudani po bangke kasi kato pe stakeholders sa tumangan chingwai rap din ason te halal daksi aja dalam sabe bangko klangko non jasame pe bangke long lelo athema ko da ke kroy tum da do ke kroy kre tum da do ke kroy kre long ta pata kavi ko atum da to ko la displacement ko tum ko la ta do kasi pe helam sonsuri alam matha epensi ajak step sa deni kami apransi bangke representatives councilor representatives teman bangsi kecini gantung lo bang so that kula dapen kunane ke chok che kele damde pulong te kula dak bangsi jong dunang kok ke chok che dok te dak bangsi jong pula a solution what is the solution hala so solution man ditunang kok Chorono kro okay non putham ne li da bangso solar project ini tum langgam na kecing si ke ini tum langkai jam kan keluar dong along bihas we engko ya perman epidicial upon Karbiang Autonomous Council pen long lake posita me clearance pipon lo posita tum matha pan meme la pen forest department kan posita melang itu mapan la bangso clearance pipon et lo ku itu matha meme kopi posti matha meme pubang lo tangte kedam tang apor hut epidicial atum labangso puthak tenders kami phapon lo labangso tender ke phapon lake Karbiang Autonomous Council pen labangso hukum mate labangso lo alam thelong pon pe ke alang nitum labangso tender kolon he lapen silver labangso tender ke long lake MS Yama Construction lasi Karbiang long 18,000 bighas kecing ke 20,000 bighas lo nom na ke lawe jang long 18,000 bighas lo lasi solar project amen pen private sector epidicial company aphan 18,000 bighas long le pek pen solar project da Karbiang long na chibi la so puthak penang an thek resera tuma bangke ke kham kita tolo hamphang song tum ke kham kita tolo la pen hadak arong ara tuma bangke binangji tum ta to la pen nang binon ke kroy tum ta do nasi la horijan ara tum le ke kroy pen si la bangso hadak binangji la pukali kopia posi kali pu bang tang te hala 18,000 bighas ke Karbiang long ara ta long de la ke la horijan long le kan hok chati la pukali la si la so puthak nang ram the kopi sinang le pakla reng tu makai Pini ngai tumahin pen
nange pha border alam la pente solar project alam so budak chingwai chithana bangso pha pot choro lo kechengsi nili border alam silingi ponpo border alam the putha pangke mohe dilfang jong kadengge tu je Karbi Anglong long leke 1951 itu Government of India, Constitution of India, lepas itu 6 orang teng pen itu demarcation ekori, kalau dah bangke nilitumda, langsung teng si doet nai, lepas so ke pedo web ji para bangsi nilitum government pen, official pen nilitum nang si song bom, pen nang claim bom, nang claim bom bukan so angtek nina biba na halo. Langkai jana lo, ta apu Nogong, aku tu si ke Hujai district lo, mampan ya ko Nogong district lo. Penangan angmun bidik akhei, mana ada Muslim akhei itu. Karbi Anglong arlu, penangan arlu nang dutsi sai nang ciki lo. Penangan arlu nang dutsi hem nang cikim lo. Penangan arlo nang dutsi mojid penira nang cikim lo. Sehala bangso alam the bangke armisi dini le nang memang kali. Congress government dopong hutame la bangso aisu dolo. AGP government dopong hutame la bangso improvement by improsar ke dolo. SDC CPML dopong hutame la bangso improsar ke dolo. Tewa fis dame ilitum thangat kletiki. Lasi labangso aputha nilitum council pen, state government pen, chingwai si non dopom BJP government. Kalau sebut ke Fransi election huda pakai korban nasional si chief minister lah. Kalau bangso hud alang nilitum fan ong dung police force dan fitun pensi. Langkai jan election continuously ni thobe tumpen. Halake hole dui ke cerai ja fango. Continuously ni thom claim de penafi hada bangsui si na Muslim na khay tumsi High Court long petition pidamlo stay na iku so tengte election claim intonan ko. Ta recently Cikloi jana pra High Court I stay da uthai det lo la pente la hake se bangke litu si hai amati because litu election claim am thulo pen election claim pen litu la so level si non wan lo je la state la bangso land also land record ke lang so survey a department tumpuan angka hangsi joint verification joint survey state la pende tumpen pen forest tumpen revenue pen pangrum si el tumanisi la so banda di market pemil then asapo mane 13 meters la bangso 13 meters mane 1921 halaso atoposit la pende 1977 la bangso atoposit la hini along achit so different doko hala tumubang pulo 1921 atoposit nitum pulo latest 1921 ke halaso ke Karbi Anglong namang tekela apotsi Karbi Anglong han tek that pen 1951 that pen la non ditu so survey of India to itu non 1977 ni kan la bangsa tu pusi beteng si tum pholu nangi pusi ni tum ben putih loasi laso tu pusi beteng le tum pholu tame only 13 meters le laso a difference si do chot lo si ka chekroi krelam sabelo lasi langkai jam a border bangke non ke settle lo la pente Ajaga area lo bangke lage natural boundary langsung pente langkai jana ro shooting lage natural boundary hoda ke dispute habi
dispute ke do ke la natural boundary ka we 100 kilometer ta komchet hala bang so area si dispute ke do lo masila so area lo bang ke non Carbon Autonomous Council pen pilar edam thip je fansi chingwai lo masih langkah yang pada bang ke non pacun lo langsung atraksi Nagaland apart abanta iltum sa abagan so area long army ban ki pialam ta council pen ka Asia government hut puno Congress government hut puno ka chekroi krialam hoy non la so bang proses do bom lo CRPF kem da itu perang bipon long lo Nagaland border area lo Betelena kem da already bipon tang lo lahai ke pia phan border protection non ko dhonsin area ta Bethlehem akem isi bipon ji aphan bang state government aphan proposal chupilo state government sanding pia lata border protection lasi ili tumwa ke sa abagan area long itu army kipi ji aphan itu kachekroi CRPF itu aphan itu kipi kachekroi Bethlehem kem dobom non holaso kachekroi penput hongsilia pada narbang Bethlehem laso isi akumpiti ka kuli han itu kachekroi la haya bangke pifan border protection apa hoda bangke a boundary ke bang laan pupe Nagaland pen la puku Karbianglong Nagaland na border bangke hoda ke boundary ke bangke cho boundary ke itu nang pudune ta amunit si bang nang lupa soalnya pu Meghalaya da bangke amunit atau nang lupa seta ahoy ni tumla survey of India ba frang 1951 ki thik ni kroi kri government kali la ni chekroi public itu heta Nagaland na pada bangke ahoy ke kroi seta me longle kenangi koma nang lupa vote nang yokun pu vote nang pipo pepa nang klepo daun da kuda ke krong pu tala trombangke nang lupa asalnya sila hai protect ki pulutante lagi anisi pini itu mile kapinchong kalilo la bangke ho CRPF aken ke pe Bethlehem aken ke pe army fan itu non longle pe ye fan ka chekroi ke la hai ke Nagaland border on that protection PG pulutante lahalo away lasi border protection aputha bangke nitumda very serious and we are want to tackle very sincerely nitum lason si tackle from hango pen government pasam ke nitum han full support nanti pen support longbom laso jo ini si thousand police battalion of affection batai tinda nang pidu itu laso support apa longle pen dua nombor lam bangke solar project lang tu kado we chini lo solar project abang ke non din non kai ke lahai pirte a source doan hydro puno ho koila penalam puno pirte pen pangbar lo dan non ke akin muchot ke mupen terang so pulo soni tomon pen isi abang ke army pen border radiation free pusi gitu nile pu lo scientist pusi gitu hewan lo cetar mi si cetar bom lo radiation free pusi pu ate solar ke nohok pino army atur dak tur po mundi te tungar ne tu nai tengpi tengrang dam ar ne tu nai labang so tengpi tengrang mundi mor dum consume that pen labang so ahit dolang prote lansi solar energy achela so hit ke chiru thuju dimati sela bangso muni mono tengpi tengrang gatlo be labang so jido army labang so hit and that pen army hit se lita la so ende pen si hola solar plate tumda hola so hit sinang endunji hola so hit nang endunsi pensi hola tumda current generate ne liga chini ke la pulutante ilitum kichuahin
si solar tu nang po solar tu nang cholo pote electric generate po pote la da bang ke nili ke kapsuli nang uji pandang radiation pinelam ke nili da bang ke discuss ra rat ban po mang nani tu sedikit ke hala bang ke non aporte des pote des kilo enduna dua nomor la bang ke kupia posida kipi India lo mati beluma Assam lo mati beluma do bana pipide de chope ya kam itu mesti ke choha itu mana nang pinoi long lo tante cekroi lo tante emu se topo emu se topo nang lung do kawe apanta emu se topo nang hanpo kosong kondisi si tum se tok sini jima tan no nama latum nang poteng bulu tante preliminary condition ala tumpen pen government pen itu preliminary akan ke start ke claim long pen na condition bulu tante dan koana power generate pen revenue ke longi 10% revenue ke karbeng long government nanti po 2 nomor bangke labangso a project long penangan skill non skill technical non technical employee nahi la sombong pen non skill mukha non technical mukha ke food grade pen third grade bangke da local out to somar 100% la bangso awar sai kompo tin nomor bangke adungalai arong mukha ke non nil dumla so sarvi hut ke wrong nil dum parlu pompe wrong tor katiki yahi dige parlu ta benadim parlu lo parlu le si on la ben wrong ma wrong ke parlu le si hala haya wrong mukha aphan free electrification pi pompo la pente hala bangso arong adungarai towar ka hinu pene school hem Kikim Nangji cremation ground mukha jong si do lahai pulo de lahai boundary wall and modified kakuri pithe lahai kam ta infrastructure laso development of antane alang tu bang lamang so di pomji lahai mukha alang tu hin pen isi preliminary insurance mukha long si dil tumta lapang so chekroi ka chekroi ke thena bang ke momen damduli boho border alam border ke protegi pulutan pe bangke ho dake outside state Nagaland state and cruiser atung si plane tir lo dake mula so part mana local aini sile paningena one by one paningena ho da bangke along le lana bigha pule jong he lum jipin dak sidame ho dake awilu by this way by that way khoda bange awilu army sige khoda bange itu pudam pada si Greta nagalima konsep afansi kerap tunji nang napu itu anparke jongsi army ban nong lege pek itu ke cekroeson CRPF ko ban itu nong lege pek ke cekroeson veteran kem itu kepek aken gi ban ke cekroeson jongsi solar project kibi long dai tum chekroi kre pulutan kre Greta nagalena konsep apan ke chekroi dun ma usini like question do ko non no ke athera ground bangke wrong so people lo solar project nang binai solar project nang binai tu ke prothe pegala tumda safeguard weden lo pegala solar project nang binai do ko matum lo hola ke long le ke chojor aijen atumo one by one kasi apekon nang pulutan te anutir halap tumhan ditulate ala person kunsan itu discuss dan hala tu long lege sejauh background dulu even andolon naglemi hala so outside state and crucial tum atangka mahapesi itu manang cedanji latung itu dhona do nangri latung andolon naglemi even high court case dan dai latung ta itu border protection ya ha Kalbengong power itu revenue kelong ya ha ajir dingklui gorenga warsai kelong ya ha tu ladar bangai itu ke
Greenland lelu lake, desert land anda sosial lake. Kupiah land nama bui bangkai lake, itu uncontrolled land nama po, itu against the Karbi Anglong, land siman po lake. Fungsi lahai, apol tu non protect mangi bulu tante, it is also a way. Ni, latai sia way lo itu. Metang ke banghan kamu pupet lo he. Pun kipung vega lo he. Itu dek solar project bi pamen pen dong si kumari tu lo deh. Bu bangsam jin dek kopi mati kahinu. Jom. Asyik. Coba dong, putot ini labang solar project utang ini kajupon gantung, Kongres ai pen citong gundu atau India ke hai. Alang lipan kaju gantung ke lalu, adjustment apa ke? Alang litung non ruling government amen pen. Labang solar project ke ringkong atau lapen isi apa ke? Karben lo Thomas Council atau revenue longko ke situ lo. Lapen atau cua apa ke? Target forget dak asal kuliah apa ke? Karben lo Thomas Council atau kecil kecil tanah yang pensila bangsa warsa itu endon ke situ lo. Tante border protection ji po amen pen si non solar project border along si kibi pon ji po. Tante 1970 lapen 1980 aningkan malong Lahore Ijana long ji baru sose Assam Battalion Training Center bipon. Bonta pini arni la Assam Battalion Training Center do ko kapi Lahore Ijan khotkoti malom border aphan thang ke rai bonabe. Lasi solar project kibi pen ko ansi ning che theonji border protect amen pen. Lapen isi bangke board ilitum long link ke cerai amen pen ilitum private sector APDC laphan 18,000 bighas kipi. Lapang sok tang nang di ko PC Kongres ai ka nang di stand nang di tong stand ejela than pakla ejela. Notice the lifetime support also second complex for cepat berubah siglo lapen dulu tame border issue alam tame kalau tak program asu museum ko tame dulu puni museum program ke cepat कैसे akhir dia presiden lo dalam hal ini lo charge dan congratulation pula alang leadership ho andar kai tame karya long je log chali atom to sirat donang di kenang kondo. So I hope that during your tenure the case will be delighted. So I am looking forward. Lapera people bank they condemn they way apa kerja tiap hari kami tu Manipur long soal itu hak kecil bank the soal a platform that is highly condemned. It is very dangerous. Whoever may have acted this one, keeping aside all the race and political affiliation, I condemn this particular act. Now, so 2 and 3 bank here, no bank can use it to be done. It is like direct that I need to reply to what MLA Dr. Graham has spoken. Johan has spoken, sorry. Salam bank solar project. The border are we going to confine on state border or district border? Atema mola ni kaninde banke ini district border alam dia lo. The solar juga project biji pen Nagaland border ni alam dia lo. But he is still keeping aside the border issue of Meghalaya. Lalu, tapi banke apa khanda ke hardi ko bangkali. In fact and reality, to peace ka cinema. To be information tinggal mah, kalau dia lo anak interest orang bangsi di kandidat cuci lah kandidat. Solar project IBG Palamba, tangkap pasal longpo, ada different chapter. Tapi border protection people, ada tabelek issue. Sida, itu ini pasal longan cia di pualanya tak, ada kar dia ada tunggu. Ini ada, orang yang thomne dulu. Non foto pen, hak beleg adi mana bilang dekat lo. Laso pasir beleg adi non change dulu. Ladak ban ber. Apalagi bibe bisi beleg adi bilang namati. Kalau bisi non second itu, polisi orang si bangsa lo. Lepas ada bangke, naga keman si tunjuk tu. Border alam bangke, apalagi ada pulau je, jitu. 1951 na define thing sila ke dolang po. Hala so things define. Hala dahil banke no na banke 18 bigha din banke. Hala dahil spot nila tum dam lo. News pe nege technology ni si
Boleh tunda daito dokangi. We will be answerable. At least we have to visit coordinates in itu damlo. Kar dia to apana isthan tu na teng lo bulote. 15 village bago lapen kar dito man ke effect bangke 12,000 bighas. Later on RMC may clarify, REM may clarify it. Lapen har dak bang aso tun ke to bangke approximate 6,000 bighas. This is the information what is being given to us by true local people. Local only to see like happen. Lasila so bangke ni tumpu je bangke. Mr. Tuliram Nonghang is a very good friend and a brother of Himanto Biswa Sharma. Laswa jak kong gitu bangsi. Koson si belek pen aja ko amawi ko sinona bangke belek apan long ligi tip pensi ke protegi ko bangke lake ni bang si don de betela. Isi don de matalam man sebe. Ha belek alam ke padlo itu ni cerai dam kunji kali. Non nang itum lang dam ino. Hala birla lo. Technically, ko ke pillar ni stabil itu completely meme ke cerai ni dat. Laban movements tame technical la I'm not going to speak on the terms of technical line. What is going to affect and not going to affect. Tak kal biar tu mak ke affect lam se dinjen. Lasi jom se hak pet border alam la an ke matha. Protect le jeep protect. Muni da khai la ben kal biar tum kal biar dim hal da. Lowang border long pilo biar da. Hada ko ni no. Hada da kita buat je. Hada kupilo kupida nahi bangke hada area bangke. Hada da jom si bidam lo pulote. Naga tunggang sampai kuan lo kiwang ko tribal tu. Maximum 1 lakh bangko. Bangladeshi tumbe 1 crore se daga anibo, which is more dangerous. If the Nagas come or other tribal come, at least we are going to retain as a tribal. So how Bangladeshi can nang lo pulote kori? Nang itu tribal put nang tu declare jima. Lahar lam jato to wala ang tansi ni bangke la solama ko tu dekhe la chahala da. Kumane Bangladeshi tumke nang ya lambang hala da kita mo. I am not going to say. Themala ke protect po la betum secure po because nitu amuni tu hala dak dode lano sila mangke la pen border la mangke Nagaland border la bang chuda nitu han thalo ke Nagaland border la bang itum bare dam lo delegation la dam lo na itum na hang lo na itum free plan do la so jale bang si la bangke nilit bandun dale na itum la ke Nagaland jitu naga pen का विलेज के सेंगी को 1 part का gitu 1 part के नागा तो हालांकि Dhonsiri Reserve Forest which is already turning into 100 years that could have been a central reserve forest भविष्य में नॉन तुम कितनी बोलता ये ना के 1 kilometer अनमुन थर्सी नॉन बांके विटलैंड कैंप बनाए लो if that would have been done right at the border well and do nothing to say but we have left certain big distance Bahaya gap sinawal ko hadak ko tikang. La bahada danang itum nali tumha pini bangke. I am very much grateful for any life. Kabi life kupi polo ma pini bangke responsible people bang sidolo. MLA rong hansar ho dadalo. La bahala border lo kedo hadak IMC mate iya ma sidolo potsi. Karbiang long arat la pe nili amat stame ke dot bang anke pini nang clear po pusi nili ni kedo ni bangke. Hala so dot bangke naga tu Abile seng popular la sihala amdo onam George milega bangke itu tu already abihan CM logote kotha patise itu laga village hole ase aru karbi laga village hole ase bisi pure amare CM han phone kore lo piapotsi la solla bangke George milega soni ge dalo ko CM tuliram ro hang ma kulo tuliram ro hang hosi na bisas ma George milega phamati ko hala le incham horgani munile ko he ko Inca muni tu kan apa orang dari hat pagla phantek ke school bag mo bisini lason tak thak sini ni lo the same lo ne pini pustami lasila bangke nang ni tumpen specific exact reply ko pimanang tu police ke do la long ko bisini the palo la me halo border bangke li tum bangke lagi ni thip lo hala to attention ko ni tum la bangke change lo la pen 10 kilometer sai sama na la pen sai sama pen non bai thanduli lapen lang hentian dan nonani parlo trilo lapen lapuna lang lo pote hamre nangile tipona ako punat lang lo pote Assam Meghalaya border untan PCR khas la unkhemi jirikende kirunia dan nangile tipota so to my information api it is very dangerous lapen afie bangke ni moninje
Di ninja je pola mala sta so reply ne long po si mathalo non jitu khandulia lo. I don't know whether our MLA and our EME is very much informed about this. Kopila nang ka cheplang ba ke pini atumi development ba. Khandulia lo kopia phane halada bhari pendel timbo. Laso ke clarification ke nili phanang PG non EM lape MLA kami nang PG sini matha. Laso pendel bangke picture anu. Laso picture bangke construction of pandal at Khanduli playground for 2 CM meeting, that is Assam and Meghalaya 0208-2023. Pini si photo tulis na makhalo lage. Kopia photo lage. Lasi sialam bang daw tudune ni tunde da ada. Stanile to general secretary tumno maybe our excellent people might have attended to do ada all party meeting how Alberta nong siam hang musipu. Hal yak siam sialam ninje musipu. Imuni la bitang de le koni. Ha dunjita me khang kalukso na be. If this word is uttered, then it is a very serious word. Ante pini ani ke bukajan nong itom ni rabe. Tang pharo thom lebe taw na lo. Bukajan pita to mamoni si. Keroni long itom ni rabe. You are very lowly populated. Keroni pita to ma. Lahan lam mani to mati fiction apina. Lapen dini bangke ni to expect lo. You will very briefly going to clarify it to the people of Karbi Anglong in general. Thank you so much. Joro lo, okay, kita nanti lo buat puji, non ini ili tumdak iam setam itu, alang lipan arjujapan ili EPSLC ami puji kita terpan arjuntung, non hejong ili tumdak as a panelist nak kita tong emerald dorsing dong hang aki hai, alang li kaning je long isi alang theke paklang kondo, haladak solar project ke kam kitu natum, lake longli kacojor kanhu agent kusin non aku tipon lasi nani pan ka tukang tunga bangke kedam tanga poro hot EPSLC pen haladak tendang kan nali tum hadak rano tum pen maintain sita mekang ni na tek ponong lo la pen pressment sita mekang ni tek ponong lo lasi solar project ka putak nali tum stand kopi ma la pen emela dorsin dong hang nali tum haladak EPSLC pu jong dak ke kali sita me haladak la bangso project binang ni pu pen ka song hadak kedam la tum ke long le ke jor agent ko si kipula sela so patak nang limpen ko pisi lam the ke klaring to Gardon long le ke jor ko bangke lane nili tum mangai jor tundelo la ke jok ke sini tapi jor dia kam lok si claim lo la pule pudam lo de compensation ke hang ka ke jor da binong ke Dahlah 400 crores kalau ni pilih ni one for compensation for people kemudian tapi jor toy lu kaya lah bangke lah sini cuma ni lah son pe jor toy nang hit po bang hada Karbi atum arong deh lagi dua li ring ma tinta rong proxy tu lah pen nilita cikroy tu lo mo Sondrapanto terang ake hai, Buliaram terang ake hai, lapen muroton India ke hai kanin dia laman tak lapen dak mirjen pro ake hai laman tak senan cikroy dun. Lada bangke nilihala teknikal alam bang nilita ninje dam intung te labang ke. Seta itung ke edek sikece rainan ji alam bang autonomous state sigahan. Lapen ke Power Department ke transport subject kalilan lagi. Lag Assam government along situ. Lapot along leli ke pilo pula te lag Assam government pansi ke kaci pilo lagi along lia bang. Lau 18,000 bighas tu ke. Assam government pansi pidak po itu ke pinang ne pu bom pi bom lapen compensation han po lawan ke jor. Ke jor abang ke jor so respectable tu lah. Compensation kipia bangga lagi, osomar tu ampan coklat kipia son labang. Compensation, amen ki compensate tu beri compensation alam naik lah. Oh bang, long li asap tu untuk tik ni tu, kalau ayam pun tu. Nakali ni tu enbor idat pun, kalau requisition Allah long meninggi.
Apa si en beridet pun dehu besera ya sunan picong po bang labang. Picong po ben ke along lia bang ke bang en det panjang po. La ben mo ahok alam lo kan inje. Je border si ke raya ban se ada ki pidul pulau tang te hala khot-khoti hala pudam chot pen hala border hala dolongan bodi. Ande hala dolong king le nang selam nun he. Labang ini tu kan nang dikroy dungi. Border ande border king nang selam no. Nang border king gali dia lagi. Karbiang ro karbia long karbia rong lapen ke ring ma tu marong bina labang ke. Ande ring ma tu lapen karbia tu tribal tu. Supreme Court anda order do latum hange eviction nang ni tu ada ke tok do. Forest along benda eviction nang ni ku tok do. La posia la suka eviction po bangke la ke ilitom hange therak me me alam. Aku jong si border pulo long li bo ke cerai nai po bangke. Mothe border along li pulo. Athe pi bangke long li cerai nai po bangodi. Ande long li cerai nai pulo te ahok la ki pu paralam ta li lo. La Uttar Bill area pona dangkit thi lage PGR VGR along le lo se government along le sarkari along le karmane karbia tu sarkari along le lo ladak le bitan non he la Uttar Bill horat ha bongali tu ni encroachers ke la tu ampan eviction no aku kali je hala heroni hada PGR VGR along le lo long li se cerai nahi gante border an cerai krima long li ar loge bang pleng thu bulut te thanda le je ko lo la pot la ke nili ta che kroi dunde la bangso solar project ke itum biji te mo autonomous state long te ka pi tum bina itum lana la bangke lang pia roi keng tame ko pia roi keng tame itum bina la langa thak si bina ni lage bang ha China be ta son se claim ilida la si claim nang la non na solong le nanga charai karbi Assam government dum nanga charai ke la ke through back door si ilito malong le nanga rai aku yong si border da charai tip nang yi ponte hala lokho thoi na thu da kilometer pli nang NF lo hala dak le bidam le dak pe pon lon de la ben ha Hojai Golaghat district na tuta la son sinang NO la pen Himanda Biswa Sharma mata itong karbia tom along lesin nam la lo hala cancel se dek pe pon lo popus ki piturong na Himanda Biswa Sharma je tan ling ta karbi ta kali se do track ta kali ke hala ke sikidol la ten me adang long le nam long le la pen piju sa jo ka apusar bane karbi mene alang lia bangke setano ne karbi pu pu pe dak lo bente alang lika ane pisiala dalim baria nathu dekhe long li no bacha rai wala to lasi laso a solar project ke enege ladaki puta do he ho solar project dolote ake the gali aso sita danger do poda pude da ni ligala hui order take away there for mana ni karjoi le ya ha dei ya tunat la ne ka thek lu de le long tu thelo ba mang long le lu ba nang lang le de oh nang klang chit lu ma ga li ka prek nang lang lai lu WhatsApp ta cho lang lu yi ta por ve ni to ma he mu te da ke tok la po hello da ke metal kopilone heat doji radiation doji lapen indigestion a problem doji amonit do lapen ke kithenai bange oso mar pe do ni de ji da ke to la scientific principle to lo hai la si ala ke chia tu